Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tolekedde ekyatulese. Twagala kujjawo butamanya kusoma kitabo kya Allah jukira. Tuli mu volume ey'okubiri mu kitabo kiyitibwa Buku Iqra. Buku Iqra. Genda ku page yaffe olabe volume esooka twagimaliriza dda ate nekiri ekya red twakimala dda okuva ku part 1 mpaka ku 100% twakimala dda from alif mpaka ku dwa esembayo igamba nti amantu billahi okitegedde. Katuli wano tuli ku kino ekyokubiri. Tuyina la sa la ka tukadem la sa la ka 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 okabye la sa la ka wa kha ta a wa kha ta a wa kha ta a wa kha ta a wa khata'a wa khata'a la salaka wa khata'a la salaka wa khata'a. Tuvude wao la salaka wa khata'a wa khala a wa khala a wa khala a wa khala a tusigate wa khala a wa khala'a wa khala'a la salaka wa khata'a wa khala'a. Tuvudde wao sa a la ka 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 la salaka wa khata'a wa khala'a sa'alaka la a ma 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 sa'alaka la a ma wa ha la wa ha la wahalala 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 sa'alaka la ama wahalala. Tuvude wao ndowooza mbakoze bubi. Barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah.